kan minau sinak kan puklau nak sa to ke kan nai to ha bukan puklau asyik lau boy bani kan sam fa boy bani biar tak pi kan chin ni cak kan kan puklau di lau tu thai su boy bapa chen ni cak kan sar biar siapa mengikuti yang paling si kan tu thai su mereka mana kan kalau kan kerja buat kan วลาkan si khotong cara jam วลาya kan menggunakan BKM adalah ya itu ini sering cincin kecam kalian sudah role pun in acap-acap dulu ya maka akan mulai kan jadi bangsa orang hazarkan belo dia voini dia menggunakan sama itu cahaya kok masih sekolah di sini bangsa kamu kedua sosial lah kayak siapa yang kita paling saya kayak masuk mencoba gitu dan menau hisap kau di dalam sahau boleh ngaji Allah terus semahin atau terdekat dengan si sesuatu bisa berkah tempat sampai ke rata bisa kan terbuat kan kita tak ikan kena ibu bani safa itu tanah sama mengko pani kan mantu pas kecil tak tertinggal jauh nak kezoe orang tu mikalo mah sudah ada tolong cek hutan ni Friday kedua tolong ini boy ini boy bahasa Thawngtha Isa ini sana kan Friday aja, siapa itu Zoom ngaji itu ya, kefahaman itu Zoom ngaji itu kedua itu kefasih amat itu kedua itu kefasih siapa yang langsung terkasih itu kan yang tidak kau itu kenapa itu bahasa itu kau kedua mina sama ngai lagi pati kan dulu itu arum haleluya kami tahu ya sunnah enggak semua maka dengan yang satu kita tahu cuma yang
untuk selalu teacher kalau dia kan banyak untuk dia pricing selalu balik dia kalau zanai sobat dia kan itu kata kata siapa orang itu aku saya tak bincang dengan kecil siapa main kolong sudah kerja itu kebetulan mereka sampai sudah kerja itu nanti sudah sampai dalam hati oh kecil kebetulan kami tahu hari yang akan poin bersahih asal kalau misalnya amat begitu semua poin bersahih dengan dia ketika adalah yang bisa berkata tentang sebuah dia ketika cuba tidak berposisi suci kefakal lagi lagi sesuai keping lagi tolong sesuai keping lagi tinggi lagi zisu kerja sun zisu fiti itu kesini kerja haleluya jujur kami nak hujan tina kami su mumi kan lo mumi kan amak jujur kalau mimi kahwai lagi tina shumlai arumi sebelumnya Azab dengan Tuhan. Haleluya. Rumfia tidak tahu itu zundan rumisi. Amat begitu. Kadang-kadang kalau orang sentuh dah cipta berbuat dia, mereka mesti kecil betul lah. Cara sahabat kamu, kadang-kadang dia bahani. Saya terima hidup aku menurut aku itu. Saya jawab. Kau itu anfada ni saya kata mula kan tahu dah ini jual lah kan dia ni. Ada dintin ni, ini laut dia sama cokok. Itu saya kata. Saya kata. Tapi itu saya nak faham. Dia kata itu kalau ni bagian dia buat baik tak, jika ni nama sunnah nufil, jadi ketika rian pun tahu tidak semua kecuali kerana itu. Calling the love of it. It's calling the nature. Calling the boy by excellence. Legislation, he can't only Vietnam. Mino Vietnam to the soul and line the rabble to the scholar. Not I touch him to the scholar. Atuh sebelum pasien itu sekot rina Tuhan. Atuh itu merang hari Thawngtha Chim Pakistan boleh hari negeri kita. Haleluya. Allah kau. Dosa cuma sana kan kau cuma. Ketujuan izah tim masih berkata Thawngtha Chim itu. Anak izah nasi lepas mereka. Jadi video yang kesini
ko video in ko ang phone ko lagi FaceTime tung lang chim ang cheso translate to macho 제가 지금 그러니 kamera hoy kete with God nothing is impossible with God nothing is impossible hallelujah such as ika kamera hoy vietnam tum sana bahasa pekat itu sup nakin arum ni senafsi amen hallelujah sup nakin arum ni itu sifat akan dia lutong akan dia sup akan dia sehingga sup nakin arum jasi hallelujah juga minum lahi sup nakin arum ikan siacun kalau tidak mau sup nakin arum ikan siacun boy pasut panak melba cumongso valai pumpialam tertunas atusi tetekan taktukan atu kan kani table ni minta pepina mo lagi sa ko ni to sa ramtak ni pepin kapis na mai de lai holi ke si ko thar sa kan na to tin sa ko amak to apostol Stephen na ba so ken tiyo ni si kani people na kan to de kan boleh setia kan cara kita minat tadi misalnya Afrika Uganda Afrika Kentucky yang force amis just ada misi Amerika anak ama abis tertentu Uganda ayat just mak itu keluarga konteks itu ketua nek zakon saya kena kan pai sa Thawngtha Chim awak haleluya supaya sudah itu Amerika nak rancang kecil mana tu rancang itu lagi sebab lepas kalau bisnis sunnah engkau minahi boy ba favorite boy ba favorite sih tu lemo sunnah engkau praise the Lord hallelujah hallelujah sunnah engkau lana boy ba favorite amit sai songs asal Malaysia kan Malaya Holy Fire Conference sama dengan kalian. Pastor Pa kohol amang ni sesuatu. Kaplet Pastor Pa. Siapa? Tuk. Kerana ibu kena dia kamu belum online nak misi. Holy Fire Conference ibu le. Lai Holy Thawngtha Chim azar bikin anak holi nanti tadi kan full yang kerawian tuntut cuaca adin ni zat hai sana nasi ketuma full ada cuaca siapa nizat yang kerawian tuntut atu dia ni kecuma atu sampai ni air minum waktu apa haleluya just minum feel dinner boy masuk panas
anong na mismo to sa house. Can I get amen? Hallelujah. Boy pacha asum. Sorry. Nasi ko sa iksi. Naditik up. Thank you. Efesa, sorry. Makangan penikah kapi malay. Makangan penikahmu. And when he returned to Capernaum after some days, it was reported that he was at home, and many were gathered together, so that there was no more room, not even at the door. And they came, bringing him a paralytic, carried by 4 men. Okay. Misai dah nak berkah. Misai ni belum betul ni. Beli ni. Hingga hari belum betul kasi. Tetapi. Yes. Kesimpulan siapa bang? Hingga tapi semua. Kan kerja buat aku tak saya terpukul. Kan minum cuma aku tak bikin apa kau minum. Kan pulih dalam. Kan ibong dalam. Minum pakai minum beli di Yesus silakan. Haleluya. Amin. Atuju nang fakal masuk di sana. Kan beli di kan kali anda nak macam ang zona ka daw. Hallelujah. Ang paligid sa ito, ang kaliyat, ang huwag ba adam lumikha di Jesus na nagkakabi. So, tingnan siya na di, kalapin ito si verse 4. And when they could not get near him. What the Bible said? And when they cannot get near him because of the crowd, they remove the roof above him, and then they had made an opening. They let down the mat on which the paralytic lay. Praise the Lord. Hallelujah. So listen, give me brother and sister. Mami ba adam ko na kinsakan. They need to be opened. Praise the Lord. Hallelujah. Ang open theologians. Me ba kasi Jesus in So brother and sister, let me encourage you. You need to be open your heart for your people. I repeat again. You need to be open your heart for your people. Right? So I'm not saying that ini itu panikan. Mami padam nak dicakap ayin bagus. Minta pisah ini tua. Kan siang lo kan sahaja kamu. Pasal terpikir fungsi itu. Dikonfirmasi, right? Pasal itu, mami bapa kan ada dalam nikah, ada korang jatuh minum beli le, ini tu pani po. Media sudah dikatakan, saya selai, mami bapa sopan tu, hinahi, anfik kalau bemo, jadi dia bawa. Kemasukkan kalau cuma kali cuma, sadar. Kalau nak lam an nay kilaw natin, Jisu an tolhalaw at kiyotino. Hallelujah! Hallelujah! Dusa na sin! Jisu katolhalaw! Katsatsang kanolay! Amen? Sabi ka na amen? Jisu katolhalaw! Nolay ka kiyotino yung tiyaw!
Hallelujah. Chúng ta sẽ biết nói việc thế nào. Giêsu tôn tiga an kel tiga kan. Jadi tua, ni atam tu segala kan ni cuci nak som kan tim di laut dia. An kira pilau. It's meaning what? They never give up. They never give up. Alam tu kau, kalau kita tu sarai kami bakal. Baik, Giêsu semua pakai pikul semua. Dalam misi, semua sesuatu tua. Giêsu akan bilang ya, Calvary senang tapi. Praise the Lord, Hallelujah. Dosa akan menolak kita. Kan krifa kucuma. Atau kita kan tinggi dia tinggi. Calvary Giêsu ada pimpinan. Calvary Giêsu asmi Giêsu Kristus an patung an luat kolai. Antam kolai. Justru kan menolak dia tidak som. Never give up. Praise the Lord. Can we get amen? Hallelujah. Nalong tong sukses. Oh, mana ni pumlau semua. Nalong tong lase. Minta pipu min pumlau se. Hallelujah. Amen. Minum persat minum kasih semua. Minta pipu min pumlau se. Doa. Rela cuma wajib dengan pinsa. Amen. Cuca censing tik mana nalung tong lase. Kan sokong di lawan di binaka. Siap kira siapa report tong lase. Anda krakau di lawan di binaka. Siap kira siapa report tong lase. Boy padu sim lase. Hallelujah. Boy pa kan lung tong lau tein kan siapa cun boy pada kau nak nak tengok. Hallelujah. Amen. Boy pa sim kan tatu lase. Na pokok ni kai cipta lo, boy pacim kan tatu lase. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Boy pacim kan tatu lase. Siapa? Boy pacim kan tatu lo pokok semua. Boy peserpan dalam kalai. Praise the Lord. Hallelujah. Siapa yang tertua? Tinggi natu tuki, natia hal tuki tak kau mai, bicin no anlawa cenzai nasunan lagi. Nalu yang ting tuki, boy panas cin nawa cenzai nasunan lagi. Jadi kalau ni kami nak berkata kamu, sini pacu, kalau minum beli awal beli ni anak kat bicara, kami minta pilih kan lampian berarti pernah sukses traffic atau pernah sampai ke dalam mu antam tu pingsan nabi Tuhan pernah kan naik di lawe di anjir kilo. Haleluya. Hikan dapat bicara sahin boy party sunekan tu bikin hawan itu. Bisa tak kilo bina Yesus ke orang macam tu bina dari dia koleksi. Amen. Boy basi susina repeating me. Tapi mana itu lagi tu? Tapi ni. Dunia sih repeating nafsi. Haleluya. Ikiran repeating nafsi. Amen. Kan minau cuma sih. Kan minau cuma sih. Acap tu main revival di bawah dunia kan biasa saja. Haleluya. Besok itu revival boy pakai hal kata boy punya revival kan kan mali yang berkat itu. Betul? Boy tahu sini oh kan mak kan suami kan mali lagi berkat apa nama? Berkat lima kan tiga berkat kembali lagi dalam dalam itu. No, tu sana domina. Boy balai nak akan berkat lagi. Haleluya. Amen. So, Uncle P. Sama-sama. Ambil kau lagi. When Jesus saw their what? Faith. Disuruh itu. Haleluya.
Jesus is the moment your faith. So right now, let me ask you a question. Where is your faith? Where is your faith? That's really important. And he said to what? Let's begin He said to the paralytic. He said to the paralytic. My pronouns are very good. I know myself. Praise the Lord. Hallelujah. So, I love it. So, your sins are forgiven. Hallelujah. That's the law. Tating law. Mun sa tagi subong. Aso na damter mo ang bidang aso na ito. Dosa na naman na damter mo bidang aso na ito. Hallelujah. Hallelujah. Jujupon paling kan pekta ko siya. Amen. Hallelujah. Dosa na siya paling pekta ko na siya. Dosa ka to bilang mitang pijutan kan dukso ni Tuhan. Dosa dosa siya. Boy papa siya ni ati betul ka fapadi. Your sins are forgiven. Apa tapi? Kapag nadamdam kahit sa natin mo, diba? Nasunod na kami siya. Hallelujah! Dosa na hindi namin ha! Boy, pati suwag-suwag ay siya miminong kasi sa iturong kasi. Hallelujah! Supat siya, supay matukan suwag na kataminong kauhuma akan na siya di boy bahi. Tindihan na susah anak tirot siya. Praise the Lord, hallelujah. Kasama din ko na yung mga tutunan. Kamu mo ayo, ini jujur na kasmu. Anda kama ka fakto ba siguro kamu? Ay ikaw lang siguro na may kapay siguro. Ay ikaw lang siguro ka siguro. Afak mo, di siya di masalo siguro. Pagkala na ikolet, di siya di masalo siguro. Pagkala siya na naman di siya di masalo. Adi masami sudah sih, ansuk nak kamu tikai. Adam lalu makanya dia Yesus itu, adi lalu nasuna, dia kan ngetian. Haleluya. Dosa himpoi pafal dia kena. Sual nai tiap di fal kasih, kesofia, tidak kau angan jauh. Haleluya. Kan Tuhan cuma misual nak bikin kecil tu sah. Allah pada orang kita nampak dalam misual. Boy bah, siapa yang kesual di mana kecil? Kalau tu dia Allah pada nampak misual. Haleluya. Justru kalau boy bah misual nak beli akan terkena di misual. Terakhir saya berdoa sampai saya disucikan. Dosa kau ni macam mana? Kan kita bu, tak kita belum. Boy bapa sini, malai curang biarkan cuma dia sim, dah kamus. Os biarkan cuma dia, malai biarkan cuma dia sim, namik hidur kan happen. Amen. Hallelujah. Tuhan kan nulis suka cinta kau. Jadi yang bersih kau cinta kau. Radio suka pun nak cinta lagi kau. Tu juga cinta tu. Radio cinta pun macam. Amak tu. Holy Tuhan, boy papa cinta tu yang bersih. Hallelujah. Cuca tu saja. Boy pani antua biar cuma dia wajib. Suami dia mesti berkira. Kenapa terlalu? Boy papa cinta antua
việc chúng anh yêu ở hiện giấy xuân lấy chiêm là xin là khá xin là hallelujah chúng ta bị mà thấy cái phần amin betul mak carawa micen ba kasi dia yang menjadi dia van chung pen nak chu hallelujah another word carawa sifa kasi dia yang he blessed are the poor in spirit hallelujah tu sana kau minha kami no hoje tina karawa sifa ni kasi di si thelo na happen sifa di misu today cái happen ni di kasi cái happen ani tu sana hin minau kiu tina boy ba suan lai chiu na cái happen ni kan na amen hallelujah today kan nan tika himu boy ba fa na kan minau chu ai no kan thang na cái đó mình thang này giúp các mi si khơi cảm tôi đâu kan minau việt tê giúp một các si khô là tình cha kan ta trong hai ta mới thang thang cái đó cái sao cái này thang nó apa tu kau dah sih kan mak minau sekali mai minau pati kau minau pati kan mak minau tentang tapi kayak tu sampai dak tin apa lagi sangat zombie di cara kata tu kan minau saja ini jika tidak tu kan benar dalam segi CBC ini kan sampai di mana tu nasi 1, 2, 3 CBC wajib Thawngtha Chim Zeng jenis dokter coba sih cukup siapa semua selalu dan sih nak bisa kata Lapta tu yung sa hoyi kan pronounce tu sana shin hi ta cham na ki aku kan na cham cham ngamai sama-sama di sini lu tim lo na tu song tu so tim hao ke so no wis na ti mo na cham cham no cha ti kai CBC wan su mo ka kan sina na cha Atsam tu nang makha jadi sih CBC sebesar CBC wala sebesar sih atsam tu nang makmo zuo atak lai na champion amen buka CBC zuo ka kan si ko na jakan ko dia asyik kana mana ko so asyik ko dia zuo ka sih Boy baca kerana film bagus. Kan tidak di sini CBC Y tidak di sini CBC Y nanti kalau saya kayak masih asyik zoom tak ada kaya zoom oka kan siko nak dimsa saat zoom ni nama lagi kita kan hal zoom oka kan hal haleluya Boy pada fiang itu kau rasa, haleluya, aku memang pada itu rasa. Saat zombie nang mana kema, semua kata kata sudah sibisi wati. Halo, kenapa? Saya akan sih. Minum kata family, kata tu macam apa sih? Atsam tu nang malaki malila kesukaan lagi. Atsam tu nang malaki malila ka. Zai malawa kan suasudai. Nada
trong đi cái nằm đi là đi dây ở đây đầu thì là cái gì nếu lúc khi mà thì bảo hello nếu lúc khi bảo Hallelujah các bạn bây giờ các kia vậy chú cha xin cái đầu mình làm việc để không tu sáng cha hi cha sa bị thằng các chúng ta tu pháp được thì cái chúng ta muốn jadi đi kerana misi taksi di itu kita cosi kalau tidak mau kenapa kita tak kuasa tak timbul kerana misi tak di kita suruh nak cosi haleluya kan itu kan rumput kita berumput kita tidak 주장 부산에 미나오 예배는 다시 안 뵙게 되고 주셨어요. 자이틱 나 기억이다. 아멘. 개수 발사가 나는 것으로 기억을 잠깐 해드려. 아마 독세와 우리 사는 조병, 또 이 수능 조병이 못 빼나고 어떻게 쉬운가? Nasiya fakau ko natin na kiyang karo. Ama puti na sa atin natin. Ama puti. Naroon ko ay natin na ipopo ko ay. Jika befang sa ama puti. Lesay na lang talaga ito sa nasin ka. Makakandali na siya tayo tapos no? Secondly, sons. Your sins are forgiven. Mark chapter 2, verse 6 or 5. Let's just okay. But then there's a problem. Now some of the scribes were sitting there questioning in their hearts. God, what did they have? Questioning in their hearts. I'm not dealing with it. Why? If you buy the water, this one make it. Why you forgive them? They ask. They don't speak up. They don't speak up. But they ask themselves, why? But Jesus never. When I went to 7. Why does this man speak like that? It's blasphemy. Who can forgive sins but God alone? And immediately Jesus perceiving in his spirit. Oh, I love it. One more. And immediately what? Jesus perceiving in his spirit. His spirit. Amazing. Amen. Satu sana cinta domina. Boy bakar ni nak sungai di question domina. Na minaw cha, na insukat cha sa may, na pumpak cha, why? Na timi na question ka, boy bakaraw ni Angkoy. Amen? And then continue. Let's go. Which is? They thus questioned him within themselves. Yep. Said to them, Why do you question these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven, or to say, rise, take up your bed and walk. Jadi tu bincang tadi. Disuruh dengan cium kita for the day. Thawngtha, rise up and walk. Sebab saya for the. Kedua sudah apa kan? Boy besar. Ahad tu bisa belajar. Foi por visão não. Zerona foi para a seção de disco. Soalnya tiap disco, tolongkan di disco. Amen. Kasih. But big itu sih, dapat no. But
that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He Said said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. Oh, that's it. Hallelujah. Vâng, với con đi xuôi lên, thấu nó, nãy phá cái nào đó cần nó. Tuy nhiên là tôi bị mất trên phòng làm việc đấy, nãy chia là không phải ít tiền là chia. Bây giờ em, à tôi là lấy vào cái bồi phải học bên này xem gì đâu, thấu nó cái gì sao thì chú. À tôi là cái trong đi lấy vào cái bồi phải học bên này xem gì đâu chú, thấu nó đấy, cái gì sao? Amen. Hallelujah. The problem become something bigger. Total confusion. Đấy không ạ? Bồi bà phát triển ra dây, sẽ khó bị thiếu dây mà đông nói. Chúng ta chỉ biết sự gian ra các đồng ý cái bên đầu hiện bên hàng. Bồi phát triển ra nên phía là kinh tế của mình. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cho chúng ta bảo bị cả dây tức là nông lấy kia thì là đâu thả ra bên này. Atau nak tiga, atau nak tiga sampai nak tiga dulu disuruh lo. Sejauh ni yang tinggi tu, Sejauh ngay cần tình chú, lung thổ liều sejauh kasih lo. đúng thổ liêu sejauh khá sejauh, Sejauh phong lo big liao jadi sejauh khá. sejauh phong lâu tình liêu sejauh khá, Sejauh ni macam si. sejauh ngay chú si. Hallelujah. Amen. Saya kata zikir nasi pun promosi. Cái ta đi mình ông vừa là khổ chứ, aku bikin kalau bukan kau kalau 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 kita kau kalau tu, kalau kita tahu nào, hasil itu, mình cũng thốt được nhiều sản xuất cho chúng khó xí. Amen. Nên biết cố avoid nó biết yêu sản xuất cái thằng khó xí. Cái chú cái đi chú cái pastor bên đây xem có cái tác sát cái đồ tục thì bị không. Từ sáng nay cái đồ gì nào? Ông ta Rual cái sao mà cái thổ gì thế nào? Đúng. Từ sáng chúng ta cho mình nhớ là Rual thổ mình khá là vậy đi không? Aku excited tu macam minum pelai sana kan minum si Rual nak suruhan putih habis. Amen, hallelujah. Minum pelai sana Rual nak suruhan putih ada. Boy penol ni kan dan suruh tu nak hingga excited tu macam si. Amen. Cepat kau, ambil kan minum Rual tu ayo. Boy pada tikroan dia berfirman Yesus kan kita tahu 2026 lah semua Rual untuk finansi amin haleluya oh boy pasal tak kita terus school holiday yang dinai kita minum upah dia dinai Rual nak program nak terus kita ya seperti itu seperti ini amin tidak dimulai, buat besar pun tak baik, Rual nak lebih terus jalan. Kan paling kebagian tepuk, kebagian dia saya sekali temu, Cung sana, tepuk terpuk di Rual untuk bagian tu dia cakap untuk tu. Kita cakap tu ini lain je kita cakap tu. Ketombi kami nak buat apa? Kan fahamui. Tu pun tak suka lepas kita mana. Lalu, Rual kacau nak. Minum film tena, kan holiday liu si, rian tuan kan orang liu si, boy baik kan itu nak kacau minum secara dia pun dia jadi orang. Lalu, holiday kan apa orang kamu? Holiday kan nak dicai, kan pasal yang deh, kan hotel dia nak ditirai, sekefa kalau silo, boy baca minum secara. Sorry. That's too much.
thâu nào xíu cái việc chẳng nào xíu amen kan kala semua bersumpah dengan kau lain kan tumpeng semua bersumpah dengan bulan lo ini payah buat manusia ni thâu ini orang sama Alhamdulillah asal pun ada kau faham nanti saya thâu akan tiba boy padi supia akan thay pakai saya gua atau tapi akan tam coba kau haleluya dosa ini kalau ini mana na kan thâu semua kan bangkal bangkal teman kembali. Amin. Haleluya. Kan bertobat saya. Kan kalai kan teman kembali. Kan tolai revival kan kembali. Kan tolai melbon biak kan kembali. Amin. Haleluya. Jamino natu saya. Sabi tuhi nausi. Visu maga pasal tuhi no. Kenapa tuh no kedokina tulisanmu tahu tentang si amin haleluya atau apakah Isaiah sombong le bukan nabi bukan keren kan bagian nabi Isaiah sombong le bukan nabi bukan nabi okay let's pray together 1 2 3 go okay, jadi di anointing me to bring ayah. Now, brother and sister, now you have anointing for what? Your anointing is for what? That's why I ask a question, brother. Boy, brother, jadi setia tu me, jadi sahaja setia tu. Mak level lo boy pada umpe kan siapa itu? Nang malah kayak mati. Boy pada sedih kan begitu saya. Ciona munase. Sifat mina ilo nase. Serta ilo nase. Amin. Amin. Haleluya. Sampai boy pada sulit tu. Anoint akan begitu. Ha, benar di mana sih? Spirit of the Lord is upon me. Because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and opening of prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Amen. Hallelujah. Jatuh sana kalau mimina objek ha, boy pakai siap ni. Anoint until me nang matsasa go for other people. If you have anointing, that's not only you, for others people. Hallelujah. Amen. So you need to use your anointing. If you not use your anointing, that anointing may be something wrong. Hallelujah. So are you ready for to use your anointing? Are you ready? Hallelujah. Just kalau kami tahu hui film itu sani, tahu nak sih boy bani jadi akan tubi, mi pun bici macam nak sih. Hallelujah. Amen. Nanti calon seram-seramai, lagi pun calon-seram, ramdam ni pun dia cam. Mu boy bani macam mu, kumpulan semua. Ramdam misi nak mau kapal sana kapal dia. Wah, boy bawa ciri pokok ni. Praise the Lord, Hallelujah. Okay, jadi cuma semua. Kalau mana kasih ucapan, boy pada kita fasa semua. Ada tak cari dengan aku. Amen. Hallelujah. Kita sampai pada suatu tempat.